یک موسیقی آرام، یک موسیقی زیبا، یک موسیقی دلنشین قادر است که نه تنها روح و روان انسان را تغییر بدهد، بلکه پاره از تاریخ باشد، پاره از خاطره های زندگی ما باشد، پاره از فرهنگ پرغناوت یک ملت، یک کشور، یک دولت باشد. و بعضا از شنیدن همین گونه موسیقی ها میگویم که خوش به حالمون که ما همین گونه موسیقی ها را داریم. موسیقی های را داریم که واقعا هم قدرت انعکاس کردن یک ملت تمدن آفر را دارد، یک ملت دارای فرهنگ بای را دارد. و دوستان عزتمند، قرار است که یک چند همین گونه موسیقی های زیبا و دلنشین، یک چند ترانه های ماندگار را در همین فضا، در فضای خاطره ها، در خاطره زنده بکنیم و بازم با همراهی انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف و چون همیشه هستند مهمانی ما راهبر همین انسامبل جمشید ارگاشف و اعضایان همین انسامبل، نوازندگانی خیلی ماهر، نوازندگانی حرفه‌ای، نوازندگانی کسبی که در برنامه‌های باشکوه کنسرتی کشورمان در خارج مملکت خیلی خوب برآمد میکنند. خوش آمدید باری دیگر به برنامه. سلامت باشید. از دیدارتان شاد شدیم. ما نیز برای اون که در حقیقت فکر میکنم که عادت کردیم که ما باید هر وقت باید در تلویزیونی سفینه باشیم، در درگاهی مقدسی سفینه باشیم و این برنامه رو ثبت کرده باشیم و حق بر جانب شماست که در آغاز گفتید که در حقیقت موسیقی والای موسیقی آرامی میتواند شخص را به دوری های دور برد. همین موسیقی که ما امروز نواختیم با عنوان گردونی بزرگ از مقام بزرگ است، از قسمتی مشکلات یعنی قسمتی سازی مقام بزرگ است و یکی از اثرهای زیباترین است. هر باری که من راستی همین اثر را هم در وقتی تمرین کردن با اهل گروه و عموما حتی در تنهایی اگر نوازم خاطره های نیکی دارم مخصوص با همین اثر. خاطره های وقتی دانشجویی که من سبق می آموختم، زیاده از 40 نفر دانشجویان در درس انسامبل مطربان، مقام اولینه که من همچون مطرب آغاز کردم نواختنش را همین مقام بزرگ بود و آغاز کردیم از البته تصنیف ترجیح بعدن گردونی بزرگ بود و همین خاطره های نیکی، خاطره های دانشجویی است. دوره های تیلاگین حیاتی من بود. امروز من چنین خلاصه برآوردم و گردونی بزرگ در حقیقت یکی از، اگر در 6 مقام 6 گردون باشد، یکی از زیباترین گردون ها است. بله. و چون از نامش برمیاد گردون یعنی که برگشتن میگیرد در اطرافی گوییم که یک آهنگ، یک نوا، اما نوای خیلی زیبا است، نوای خیلی دلنشین است و هم در شکل تنهایی نواختن و هم در شکل دست جمعی با انسامبل مطربان نواختن یک لذتی عجیبی دارد، برای آن که همون شکوه و شهامت خویش را گم نمی کند هنگام در تنهایی نواختن هم یا که با انسامبل مطربان نواختن. چون این اثرها بسیار کم هستند در عموما دنیای موسیقی، اثرهایی که هم در علاهیدگی هم با دست جمعی نواختن شکلش را، شهامتش را، زیباییش را گم نکند، بسیار کم هستند و همین من فکر میکنم که اثرهای 6 مقام کلا همین طور هستند که با طبع و با حالت روحی و روانی شخص اجرا کننده بسیار وابستگی دارد. در حقیقت بیهوده نمیگویند که 6 مقام موسیقی حال است، یعنی که چگونه حالی اجرا کننده همون زمان در وقت اجرایش چگونه باشد، همون موسیقی را، همون سرود را، همون آهنگ را همون گونه میرسوند به شنونده، یعنی که در وقتی زیق بودنش، خسته حال بودنش همین موسیقی دیگر گونه صدا میده. یعنی خاراکتری عوض میکنند. بله، خاراکتری عوض میکنند وابسته به حال اجرا کننده. برای همین 6 مقام رو در همه وقت و ساعت، در همه گویم که شرایط زندگی گوش کردن یک نمود فایده هم می آورد. گویم خطا نمیکنیم، برای آن که بیهوده نمیگویند که موسیقی اصیل
روح табобат мекунад. ҳамин мусиқиро ман гумон мекунам ки тамошобинон ҳарчанд ки номашро намедонанд, гуфтед номаш гардуни бузург аст, аммо ҳамин мусиқӣ як мусиқии хеле барои мардуми мо ошно аст. Ва аз нигоҳи ман ҳамин мусиқӣ як боди форамеро мемонад ки гуфтед ки гашта омадан мегирад, ҳар як наво гӯё як садояш ба дурӣ мераваду боз гашта ба гӯш наздик мешавад, ба мисли як мавҷ бошад. чунин хосияти як аҷоибе дорад ки фикр мекунӣ ки мана мусиқӣ ба итмом расид. хомӯш мешавад. хомӯш мешавад. як лаҳзае меояд ки ансамбл ба гӯем садояш ба нестӣ меравад. аммо бо як ишораи гӯем ки ман ё ки ишораи қонуннавози мо Бахтиёрҷон ки дубора аз сари нав боз ансамбл зинда мешавад, дубора садо баланд мешавад, дубора боз ба ҳамон дуриҳои дур мебарад, дубора мусиқӣ авҷ мегирад. дуруст, бо як лаҳзае меояд ки боз ба поён мефурояд. умуман хуб мусиқии асил, мусиқии ҳирфаӣ дар ҳақиқат ҳамин гуна аст. бояд шахсро ба дуриҳо барад, бояд шахсро интизоре бошад, мунтазир бошад ки инак бояд ба хотима расад, аммо дубора бо авҷ мегирад. яъне ки як чизе бояд бошад ки сир асрори хосае дошта бояд бошад. ҳамин аст мусиқӣ. ва азан мо таваҷҷӯҳ кардем умуман ҳамин оҳангҳое ки сирф ҳирфаӣ ҳастанд ё дар як лаҳза хомӯш мешаванд, баъд авҷ мегиранд, ё як лаҳза хомӯш мешаванд, як ҳолате ки тамошобин ҳамонро интизор нест, ҳамон ҳолат рух медиҳад. дуруст. медонед имрӯз ин аз коркарди ҳамин мусиқӣ вобастагӣ дорад, чӣ гуна коркард мекунанд. мо ҳамон гунае ки ҳаст, ҳамон гунае ки сабт шудааст, устодони мо ҳам сабт карданд, ҳам ба шакли китоб, ҳам ба шакли фонди тиллоии хонаи радио. ҳамон гуна дубора навохтанамон мешавад, аммо имрӯз ки замона дигар аст, имрӯз шунаванда дигар аст, имрӯз табъи мардум дигаргуна аст ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки дар аслан ягон навоварӣ ё худ қолабшиканӣ намекунем, аммо дар баъзе ҷойҳояш агар он чизе ки имрӯз ҳаст, чизҳои нав ҳаст, ворид карда шавад, мо кӯшиш мекунем ки дар баъзе ҷойҳояш ворид кунем. ва барои тасдиқи оне ки барномаи мо дар шакли иҷроиши зинда аст, мо мехоҳем ки ҳарчӣ ки дар тавон дорем нишон диҳем. Мо имрӯз дар охири ҳамин мусиқӣ, дар охири гардуни бузург каме иштибоҳ карда шуд ва ман махсусан ман накардам. мо метавонистем ман кунем, истода аз сари нав сабт кунем. Не, ман мехоҳам ки чун гуфтам мусиқии шашмақом мусиқии ҳол аст. яъне ки ҳамон ҳолате ки мо ҳамон ҷо доштем дар ҳамин навохтани ҳамин мусиқӣ, агар ман карда дубора агар сабт мекардем, ҳамон ҳолат гум мешуд. барои як иштибоҳи кӯчаке, барои ҳамонро дуруст кардан, мо ҳамон ҳолати рӯҳу равоние ки мо доштем, ҳамон чиз аз байн мерафт. ин як нуқсонҳои хеле кӯчаке ҳастанд ки масалан мо тамошобини оддӣ инро дарк намекунем. мумкин, аммо ҳамчун мутахассис ман ки хуб дарк мекунам ва дар худи навозандаҳо низ дарк кардан, аммо мумкин интизорам шуданд ки ман бояд ман кунам. бо дастаҷамъӣ навохтан, ансамбл дар шакли ансамбл навохтан хеле кори душвор аст. худ ансамбл шудан хеле кори душвор аст. мо барои ансамбли мутрибон ва ҳам овозхонони ансамбли шашмақоми филармонии давлатиро то ба имрӯз расонидан, то ба ин ҳол расонидан хеле заҳмат кашидем ва заҳмати гӯем ки шабонарӯзии ҳамин мутрибон аст, овозхонои ансамбли мо аст, ки мо имрӯз тавонистем каме якдилӣ, якҷоягӣ, якдигарфаҳмӣ каме бошад ҳам пайдо шудааст имрӯз. ва дар ҳамин ҳолате ки мо айни замон навохтем ин мусиқиро, ҳамон ҳолати якҷоягӣ буд, ҳамон ҳолати якдигарфаҳмӣ буд. барои ман нахостам ҳамин ҳолат аз байн равад ва барои иштибоҳаш узр мепурсам ва кӯшиш мекунем ки дар оянда нашавад. дар идомаи барнома мехоҳем таронаи дигарро иҷро кунед. кадом таронаро пешниҳод мекунед? имрӯз мо як таронае аз боз ҳам шашмақом ба унвони фуруғи мустаъзоди наво овардем ки бонуи зебои ансамбли мо Шоҳсанамбоно иҷро мекунанд. марҳамат. бошад, марҳамат.
گلیستان از پی نشونم نوبهار آمد گلیستان از پی نشونم خونچه حسبانی چمن را خونچه گل متکاست خونچه حسبانی چمن را خونچه گل متکاست شاخی گل را بیسترین برگی هنا در زیر پای شاخی گل را بیسترین برگی هنا در زیر پاست دوستان عزیزمند برنامه خاطره ها است از تلویزیون سفینه و عین حال برای ما یک ترانه خیلی زیبا از شش مقام اجرا کردن شاه صنم یوسفووا و باید بگویم که شاه صنم همیشه در برنامه های ما هستند و همیشه با انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دعوتی همکاری میکنند و یک صدای خیلی زیبا هم دارند. تشکر برای اجرای همین ترانه زیبا، یک ترانه که خیلی معروف است، مشهور است و عموما اوج موفقیت، اوج معروفیت همین ترانه در کدام سالها بود؟ این یکی از اثرهای
маъруфи шашмақом аст ки бисёр сароида шудааст. солҳои 70 вақте ки устоди зиндаёд Барно Исҳоқова вақте ки ҳамин сурудро сароидаанд, аз ҳамон рӯз сар карда ҳама кӯшиш мекард ки ҳамин сурудро иҷро карда бошад, яъне дар кулбори хеш дошта бошад. ва аз ҳамон солҳои 70 буд ки маъруфияти ҳамин суруд хеле зиёд шуд. умуман ҳар як суруду оҳанге ки аз шашмақом ё худ аз мусиқии классикии мо устод Барно Исҳоқова сароида ҳастанд, хеле маъруф шудааст, хеле ба дили мардум ҷо шудааст, хеле ба гӯши мардум ҷо шудааст. ва ҳар як ҳунарманд, хусусан бонувони мо, ҳатман кӯшиш мекунанд ки ҳамин сурудро сароида бошанд. он сурудҳое ки устод Барно Исҳоқова сароида ҳастанд, ҳамон сурудҳоро дар кулбори эҷодии хеш дошта бошанд. хусусан бонувон кӯшиш мекунанд. аммо дар қатори мардҳо низ хеле зиёд ҳастанд овозхонон. ман дар назар дорам сарояндагони мард низ ки ба садои устод Барно Исҳоқова ошиқ ҳастанд, ба санъати устод ошиқ ҳастанд. ва худи шахсан ман низ ҳамон баъзе нолаҳову тобишҳое ки ман метавонам карда истифода мебарам аз устод Барно Исҳоқова. дар овони кӯдакӣ ҳам ки ҳамон диапазони овозам мувофиқ буд, ба наздиктар ба диапазони ҳар кӯдак дар кӯдакиаш, писар овозаш, садояш ба диапазони занона наздик мешавад, хеле шабоҳат мекунад. ва ҳамон замон бо садои устодони хеш ба воя расидему тарбия ёфтем. мо низ кӯшиш мекардем ки монанди Барно Исҳоқова сароида, монанди Боҳиммад Ниёзов сароида бошем. ва албатта ҳар як ҳунарманд дар оғози роҳаш, дар оғози кораш ба ин ё он устод тақлид мекунад. бетақлид намешавад. ҳатман ба касе тақлид мекунӣ, ҳатман ба касе мехоҳӣ ки шабоҳат дошта бошӣ, аз касе меомӯзӣ. бале, то роҳи хешро ёфта. вақте ки ҳунарманд ба камол мерасад, ҳатман дар ҷустуҷӯи роҳи худаш мешавад, яъне сабки худаш, мактаби худаш. албатта ба ҳама ин чиз имкон намедиҳад, аммо агар ба таърих назар афканем, хеле устодони зиёде дорем ки соҳиби мактаб ҳастанд. имрӯз аз мактаби онҳо аллакай чанд шогирдон, ҳазорҳо шогирдҳо гузашта ҳастанд ва ҳамин мактабро омӯхта як сарояндае ё худ мутриби хуб ба камол расида шуда ҳастанд. ва имрӯз бонии мо Шоҳсанам боно ки ман кӯшиш мекунам ки аз мактаби Барно Исҳоқова бохабар бошанд, аз мактаби Мастон Эргач ва устод бохабар бошанд. ман устодоне ки имрӯз ҳастанд, устодоне ки гузашта ҳастанд, ман мехоҳам ошно кунам ки то ин ки хуб худашон қазоват кунанд, худашон интихоб кунанд ки кадом мактаб бештар ба ин кас наздик аст, мақбул аст ва ҳамин мактабро то роҳи хешро ёфтанд метавонанд пайравӣ кунанд, биомӯзанд аз ин мактаб. ва нисбат ба оғози фаъолияти кории мо ки бо Шоҳсанам боно, имрӯз аллакай мебинам ки хеле Шоҳсанам пеш рафтааст, хеле рушд кардааст, аллакай самимонатар месарояд. чӣ хеле ки гуфтам дар оғоз боҷуръаттар аст. бале, дар оғоз ки кам як тарсу ҳаросе буду, як ларзише буд, имрӯз хеле кам аст. ҳам дар сароидани сурудҳои классикӣ, ҳам дар сароидани сурудҳои эстрадӣ хеле муваффақ аст ва метавонад, яъне ки ҷанбаҳои зиёди мусиқиро аз бар кардааст. ва ман низ кӯшиш мекунам ки бештар вақте ки ҳамкорӣ бо ансамбли мо мекунад, асарҳои махз шашмақом хонад. классикӣ не, халқӣ не, ё ин ки аз эҷодиёти ин ё он композитор немехоҳам ки бештар шашмақом хонад, зеро ки шашмақом дар ҳақиқат ҳунармандро агар ба забони оддӣ гӯям мепазонад. шашмақом санъатест ки ҳам ба мутриб, ҳам ба овозхон тамоми роҳҳоро кушода мекунад, тамоми дарҳоро кушода мекунад. яъне ки имконияти овозӣ, имконияти техникии садо, имконияти техникӣ агар дар мутриб бошад, дасташро васеъ мекунад. зеро ки шашмақом ҳамон жанре ҳаст ки аввал омӯхта мешавад, баъд иҷро карда мешавад. ва баъдан баъде ки хуб меомӯзӣ, хуб иҷро мекунӣ, тамоми дар дигар жанрҳо низ метавонӣ худатро санҷида бинӣ. воқеан ҳам як асрор бошад, як қоидаи ҳамин шашмақомро бибинед ки масалан дар дигар жанрҳо овозхонҳо, ҳунармандон, мутрибон
асарҳои нав эҷод мекунанд, таронаҳои нав меофаранд. Бисёртар ҳамин падидаҳо дар жанри эстрада дида мешавад, ки ҳар як ҳунарманд таронаи худашро дорад, суруди худашро дорад. аммо шашмақом ҳамин гуна як жанре аст, ки ҳамон асарҳои аллакай гӯё барои мо офарида шуданд, ки ҳамонро биомӯзем ва иҷро бикунем. бале бале, ба фикрам тамоми умри як инсон ба тарзи кофӣ омӯхта аз худ карда, аз бар карда иҷро карданаш, ба фикрам як умри инсон камӣ мекунад. барои он ки устодони мо мегӯянд, ки ҳофизи умуман ҳунарманди шашмақом ҳанӯз дар синни 40-45 солагиаш нав ба камол мерасад. яъне ки аллакай дарки маънӣ, дарки фалсафаи мусиқӣ, дарки эҳсоси гӯем чуқур эҳсос кардани ҳамин мусиқиро фақат дар синни 40-45 солагӣ бубинед, ки дар синни 40-45 солагӣ фақат дарк мекунӣ ҳамон мусиқиро. фақат дарк мекунад. ва то ифшо кардани як асари дигар бо чӣ қадар соли дигар лозим? чанд соли умри инсон дигар боз харҷ мешавад ба оне ки то биомӯзад, биофарад. барои ҳамин мо имрӯз устодони мо аллакай ҳамаи шароитро барои мо фароҳам оварданд. имрӯз шукри истиқлоли ватан, ки ҳамаи маводҳое ки ба мо лозим аст имрӯз рӯи чоп омадааст. ҳам дар шакли китоб, ҳам дар шакли электронӣ, ҳама чи ҳаст. боргоҳҳои таълими мо ҳам дар консерваторияи миллӣ, ҳам дар донишгоҳи фарҳанг ва санъат ҳамаи шароитро муҳайё оварданд барои омӯхтани ин мусиқии аҷдодии мо. яъне ки ба мо кофист боқӣ мондааст фақат ки мо биомӯзем, аз сидқи дил дӯсташ бидорем ва ҳар жанре ки мо интихоб мекунем дар асоси мусиқии миллии худамон агар мо ба ҳамон роҳ равем, фикр мекунам, ки ҳам поямон дар ҷои устувор мешавад ва ҳам жанре интихоб кардаамон ба мақсади ба он мақсаде ки мо дорем ба он мақсад хуб мерасем. хеле хуб. ба шоҳсанам бори дигар ташаккур мегӯем барои иҷрои ҳамин тарона ва дар идомаи барнома мехоҳем таронаи дигарро иҷро кунем. аз сабаби оне ки барномаи мо барномаи хотираҳо аст ва ман махсус асарҳоеро интихоб мекунам, ки аз аслаш дур набошад. яъне ки барои бедор кардани ҳамон хотираҳои нек, яъне ки ба ҳамон бале асли ҳамон мусиқӣ кӯшиш мекунам наздик бошад. ва мо як асаре овардаем, имрӯз мехоҳем иҷро кунем бо номи хуҷандиам, ки аз эҷодиёти камоли хуҷандӣ ва устоди зиндаёди мо, равонашон шод бод, бой муҳаммад ниёзов. агар шумо бохабар бошед, устод бой муҳаммад ниёзов бештари сабтҳои хешро бо сози рубоб сароида ҳастанд. яъне ки худашон фақат рубоб менохтанд, ҳатто доира ҳам дар бештари сурудҳояшон нест, фақат бо рубоб. ва мо низ тасмим гирифтем, ки як суруди устодро бо номи хуҷандиам, рустамҷон бародари мо, ҳунарманди ансамбли мо, бо ҳамовозии фақат сози рубоб сароида бошанд. марҳамат. سر برداری تویم بینگر سر بلندیم سر برداری تویم بینگر سر بلندیم ای من سگی تو افکن این خود پسندیم ای من سگی تو افکن این خود پسندیم گو هندوی دو چشمی تو برکش زی غمزتت من آنیم کز تو برد
تیغ هندویم من آنیم کس تو برد تیغ هندویم خوش گفت زلف بال بی جان بخش تو شبه خونی توی چرا منی افتاده بندیم گفتی با پرسشی تو چو آیم چیارمت رحم بیار بر من و بر مستمندیم از من ببست چشم به هنگام ناز گفت هارود گفت بیا و ببین چشم بندیم با لطفی تب مردمی شیراز از کمال باور نمی کنند که گویم خجندیم با لطفی تب مردمی شیراز از کمال باور نمی کنند که گویم خجندیم تشکر زیاد صدایتان خسته نباشد. تشکر به اهل انسامبل که همراه یک لحظه با ما بودید. در خاندان تماشابینان عزیز تلویزیون سفینه مهمان بودیم و دوستان عزتمند در هوای همین ترانه زیبا با برنامه امروزه حسنی انجام میبخشیم و آرزوی آن را داریم که تنها همین گونه ترانه ها بگذار در خاندان شما تنتنه کند و بگذار که غم و درد به مرز زندگیتان راه نیابد. خیر.